Yung. Tenang tak hati wen orangnya yung. Nyan. Dia tiba kompu. Kai kirim tempe gratis tu wen yung. Nyan. Malah kai cerita bunuh kau yang lupa panjang tempe di wen pi. Hana mau pu dalam yung. Leh pu barang. Nyan. Tapi lagi cerita bunuh oh bercukur ceritanya dia kai hijau tempe gratis kai percaya dia toko-toko kau yang menang. Nyan. Nya panjang dah yung hana main pu. Kadang cik renang hijau yung. Dia nak pergi dah buka lagi dah kadang nyo. Be penataran dah nyo. Nah, wen hana wen doa ci pu barang. Nah, dah tiba lagi cerita punoi pedabai-pedabai ada mah hana wen doa dah yang tu yang kai kirim nyo menan. Nah, tapi dah buka teman-teman ci wen baik lagi deh. Mana baga. Dia royo ledan tapi ji mai wen hantam tu me te pe gratis yo yang kenyo pono. Maka otak dah gembira dah nyo. Yang wen baik lagi hana wen kokoh ling parang. Ni kira ju. Lah mak uyung. Gagah lagu ini ayo. Yo, oh. Tenang. Ni gedang. Ya ni yung. Ye. Pernah kadang oh. Nya yang kai. Pakai cinami je lagi yo. Kada bebek ngoncut bau nya bau jengkol kadang juga. Oh kadang payung yung. Ye. Gagah tak kau ye. Lah mak uyung. Ya, oh ye. Em dah lapis nak baca lah itu yung ya. Okay je. Lah mau je boleh bunuh dia. Ya, gagah dah yung. Payung ni krim yung. Cuci dah daripada kepada kau. Barang pi mapi. Tak sawak lagi kau yung. Hati-hati je. Punya mana?